Citizenship Amendment Bill Act एबा CAA CAA हानि बोसा त्रिपुरा सरनि बागै ब्लाखिना हामिया 2019 BCO CAB तंमानि फियाबा CAA क्लाइवी तलांगै ताबुक त्रिपुरा हास्टेओ Citizenship Amendment Bill Act चालु ओंनानि थाङै दंगौ नर्थ ईस्ट इंडियानि बिसिं पयला त्रिपुरा हास्टेओनो ओंनाय Citizenship Amendment Bill Act एबा CAA चालु गोबांमा त्रिपुरासा सेंक्राक ते सेंक्राक जुगसं शबा क्लाइका बाक्सा बाक्सानि लांमा थांखा बाक्सा गुलि जाखा बाक्सा बुजाखा फियाबा ओ CAA नो कासुइ मानलिया त्रिपुरा हास्टेओ चालु ओंनानि फियाबा ताबुकबो गोबां कुक त्रिपुरा सारकनो साइमिया CAA तामो CAA लागु एबा चालु ओंगै थांखाय तामोंनाय गोबां कुक त्रिपुरा सारकनो साइमाया जदिनो CAA चालु ओंगै थांखाय 2014 एबा 2014 बिसिनि स्लाइ सिगां जे बांलादेशनि फाइनाय वानसा एबा 10 नो भारत हाखतनि बरक स्नामै रिनाय बरकनो आधार कार्ड रेशन कार्ड भोटार आईडी स्नामै रिजाकनाय बरक नों आं हायनो बरक भारत हाखतनि बरक ओंगै थांनाय बरक इलिगेल इमिग्रेन्ट्स क्लाइवी भारत हाखतराव हापायु त्रिपुरा हास्टेओ हापायै त्रिपुरासानि थाइ सेगु आमो हायनो गोबां कुक मांफ्लियो नुइ मानखा थांनाय सालो 15 days रमै तंखा बांलादेशनि दा फाइका बरेन फाइका साइमाया फियाबा क्वाकसिल चामुं वानजि बसंनि 83 families नुखुंनि वानजि बसंनि बरक कांचनपुरनि दिख्लाय हजागु हिनै फरेस्ट लैंडनि थाइ सेगै तंखा फियाबा गोबां कुक नेता रक सावै दङ CAA एबा Citizenship Amendment Bill Act ADC एबा TTA ADC एरियायाव इंगलाक फियाबा 183 नुखुंनि बरक फरेस्ट लैंडआव हाबजाक पानी सागर आ पानी सागरनि फरेस्ट लैंड TTA ADC एरियायाव नक्लायु ताबुक CAA पासिं याखु ओंनासि नाय दंखु ओंना नाय दंथ दैसे बरक न नंखरिवै दिख्लायु हयमिया इलिगेल बाबे हाबै दंमानि जदिनो CAA लागु एबा चालु ओंगै थांखाय तामंनाय त्रिपुरासानि थिनां ADC एरिया एबा TTA ADC एरियायाव चालु इंया फानाव तामंनाय त्रिपुरासानि थिनां महायके चालु इंया सिगांसे TTA ADC एरियायाव गोबां कु 10 हाबै दंखा इंटरनेशनल बॉर्डर न पारंगै त्रिपुरा हास्टेओ हापायमानो बांलादेशनि भारत हाखतराव हापायमानो ओंखाय TTA ADC एरियायाव हाबनानै तामो दं त्रिपुरानि TTA ADC हाबनानै तामो दं ब्लाइखनो सुमुं कतर आसैजा खापाङै ताखते बुहुसं गोबां कुक नेतारक साव वाना नांया किरिना नांया तामनि वाना नांया दंनाय 83 नुखुंनो ताबुक सुकजरा नरिमानया 15 days ओंगै थांखा TTA ADC नि फियाबा इलिगेल बाबे हाबै दंमानि कुनु डकुमेन्ट गरै जागानि कागज गरै फरेस्ट लैंड न सेगै दंखा बरंनासे नरिमानया ओंखाय TTA ADC आव हाबजाक 10 न बाहायके नरनाय जदिनो CAA पास ओंगै थांखाय बेलायखेनो वाना जाकनाय कक्थमा 2019 BCO CAA नि जबा ख्लायथानि माधबबारि हाइरगो चिनि त्रिपुरासा सेंक्राक रक गुलि जाखा फियाबा जस्टिस मानिया लामा कचारो सैतक वाकनो बुथारमा हाइके बय बुथारका बिश्वजित बर्मानो फियाबा जस्टिस मानिया आमा हाइकेनो नगा हाबै वानजि बसंनि बरक बाय रमफ्रे जाखा गोबां कुक त्रिपुरा जोग फियाबा जस्टिस मानिया CAA बिल पास ओंमा बायसि आमसुक चालु ओंया सिगांसि बुसुक खलाय जाखा ताबुक चालु ओंनानि थाङै दङ चालु ओंगै थांखाय तामंनाय त्रिपुरासानि थिनां वानसुगै नायखे बेलायखेनो किरिमा सिनसा ताबुक त्रिपुरा सारक जबा ख्लाय दङ फाइनाल जेनेरेशन रकनि बागै फियाबा CAA पास ओंगै थांखाय त्रिपुरासानि थिनां दंलां अरै परै ओंगै थांनाय त्रिपुरा सारक आ अरै परै इंमानो कासुनानि नांनाय त्रिपुरा सारक त्रिपुरासानो पलिटिकल पार्टी बाय थंगौ पलिटिकल ख्लायु आमाहायनो गोबां कुक नेता मिनिस्टार ओंगै थांखा फियाबा त्रिपुरासानो बानजिरि मानिया मोथाङै मानिया कग्रिवै कक नारिकिया आमाहायनो 2018 BCO BJP IPFT हापां खाका IPFT रक शाखा त्रिपुरा लैंड सामनाय फियाबा ताबुक त्रिपुरा लैंडनि मुं गैखा आमा हाइकेनो TPF बदल हाइका बरंगनांजुक पातालकैना बताबुक BJP नि वाइस प्रेसिडेंट बसाखा NRC बांलादेशी गो बैक फियाबा ताबुक सिरिं आमा हाइकेनो गताल पार्टी नंखरखा पाइथाक बुबाग्रा बीर विक्रमनि बुसुक बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक देबबर्मानि पार्टी त्रिपुरा मोथा सानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एबा सेपारेट स्टेट फिया ताबुक त्रिपुरा मोथा पार्टी मक एग्रीमेंट ख्लायखा
haste hapangbai Tripura motha party TTA disi hapang khaka tei 13 sito keplai engkha Tripura motha party Bidhan Sabha election ama haikeno bubagra indefinite strike khlaika Tiprasani constitutional solutions ni bagui jodino Tiprasani manthai soktai riakhai tui thangnai maisalia nei hatai kotoro choba khlaika choba khlaimani loglogino haste hapang bubagrano ringmani yaglo Tiprasaroni constitutional solutions ni bagui mock agreement saningkha agreement ungmani yaglo BJP Tripura motha te IPFT alliance ungkha engei Lok Sabha election chongmaribo bataikha tabuk kubang kuk lukrongni sungmung abono alliance ungmani yaglo bubagra kokda sano siring de tongno bubagra hinai wanalaijak kubang kuk Tiprasarok phiaba bubagra tini hasteni lukrongno kok gjarkha bubagra sakabo daktino Tripura Hasteo phai tongo CAA Chalo ungya skangno Tripura Hasteo phai tongo te bubagra Supreme Court case khlaimabo joto lukrok saimanna CAA na tiyei a CAA ni case pending o choliwi tongo tabubo choliwi no tongnai khai no thangnai choba CAA ni bagui alliance ungphano siring kai tonglak noga asugui tonglak hinai saka bubagra pred Kishore Manikka Deborma tabuk Tripura hasteni kubang kuk lukrok wanalajak tamni engkai 2014 bisini slai jesukang wanjui dok phainai jotonono citizenship rijaknai aba barat hagotoni borok snamjaknai hinai phiaba bahake sinai 2014 ni slai sukang Tripura Hasteo hapaikya aba barat hagotora hapaikya hinai wanalajak kubang kuk Tripura sarok